Are you seeing what you do? Asugu chekomera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugo gusi na kenyengima ena hoteli ekero musani abrangi kanyo kwa ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwekyo okubona tiritabindi Homorobiryo Ekeumbu asetoko nengia na kumanyikiringa. Biamono kigimungu anchumurigirie bo television ya Ndizi TV emagarobe ingi ando cia soberete buna rinago teyo magani toncherari ngegocha na inde asogwanja kwanya sai oikire ase getesini gito ya Ndizi TV na mbeye mo asomono obekigusi mangana siasa obolemi amangana yobo chenu nimero birinde mengi yonzipi elia togo koletera muna butambi na inde muna rinago tebeti wiki elia ntwabwate oyolinge kurukwa usoyolingo mokonyi ase ensemeli ya Kenya National Congress oyokurukwa Alfred Ndemo Dr. Alfred Ndemo achitega igaga kwana mangana ye kubwatekana no gotigana kuri batiganete kurwa senseme yo no musike Manson Oyongo Nyamweya akira kwana yonsi tokalie iranga nkomoli gitole oyokubulikirwa kyo bugavana kurwasi county ya Kisii omuske Honorable Oyongo Nyamweya na nyasa kolebi haje twamonyorire no arigagana intwe magoroba ya bono na igo nigo tatwe tukosoye maseyemo asenkwana yeli tukoria rero bali baboletie mabuli amange kubwatekana na igoro yo mweshimiwa nigo bono litukoria rero ukunyora libaga oli SMS yao kurugabwe namba nerigire igorugabwe asesimi yao ase TV yao like SMS gendege tangani amaskani alitote twate babotambe ne batuli bwancherera na birenkereryo bya omuske Oyongo Taira simolike SMS gochaga olike na matusi eyo nto gosoma na ndento igwancherana botambe na kitota bana goika amaskani abegentege tangani kigima elio togenderere bosyo asentererengia igo mwishimi goikire higa nigo tuyariganete kigima tochake morogulyo Ekeumbu emaragoba yabono asege kagense yamonenusu nigo toisaranse togende imekigima tumanye ensemo yaye iyo mwishimi wa Oyongo nerekwa nerekiagira bono inso yo mutinyo yomo nyasaye gagwancha na inumoko mwakira chikura oyo toisaranse nerega iganero rachikobo mugabano asege ka kiemiaka endere bosyo 5 igo chaka kumonara mapema na Bolia mabolio ngiara chikokora kera sobisi kiagara chingagina chechi biamono kigima bono tingira chingagi nyinge tigabono mweshimiwa mwalibaga elio anyare gwikwanira gweka mweshimiwa na kwariganira Ndizi TV. Asante biamono. Yes. Tanda tukote bya abantu batuligireti. Yes. Na bali bamahiteke gusi. Yeah. Watali abagusibuka tukwanira. Na bangi. Tukwana na abagusi na bali bamahiteke gusi. Yes. Kwatana biamono karibu. Nda sanda soko ndangeri. Ngesi studio lero. Okay. Biamono. Mweshimiwa ntwa koreto mugano kenga kigeteiga tukamanya asigwacha kirete gutira bakabona
tingo takatogenda hapo ase bali batarucho mugano yo genda Ndizi TV News YouTube monyonyoro mugano ye kubwatikana no gukina kwaye nibinta akolire gutira bakasaikire litukuri rero nigo tukonera mangana siasa keima tago jigosoa ojesa mangana yo bonchoria nibinto binde binge bono mwishimiwa asubwinge tu omwishimiwa Oyongo ningo ase bali batakumaiti bakora litukuri tangani pia mano sana mwishimiwa Oyongo komanya kwa historia yane kona asomete Marongo Primary School kagenda Oriri High School for my Form 4 High School kagenda Wazingisu kagenda Nairobi University ngakora Economics ngari kuna Kenya Railways. Okay. Kenya Railways krabandigete after 3 years wakangira ngumbo kwa masters. Okay. Kakora international trade but inga specializes procurement and then kamana kiura kole biashara kurumumbu utali ororo wakora bintu. Okay. Ende kan encourage kana ndo cha Kenya ngatia egasna wa railways ngata biashara. Okay. Ngata biashara 1989. Okay, 1989. Na jati biashara ntara nyoma tupate family. Okay. Biashara binabikolire miaka 32. Biashara ngata gukora mungino na Alice nyansi abuka Roma nyagitali aganja akawa mungino kurwa nimba tabana babere once bakinire barabanene Arabantabane. Wachigastia bagukora. Yes. Ne company ya ne Korani group Kema. Okay. Kema East Africa. Na kole biashara for miaka 32. Okay. Ane dada wote wangu na kwa miaka 32 ndari kwa nyorasa. Okay, ali baitali yoga. Yoga na kikara bigo kine. Okay. Yo nimbate abisiane Nairobi industry. Ngatwara abishende Mombasa. Kagore branch Tanzania branch ibere. Okay. Dar es Salaam Mwanza. And matere bisiende Uganda. Okay, mono mwishimo ndagete tokende asensemo ya siasa. Ndio chagite siasa yao. Tika tukwanire ibona semo ya siasa maiga yumugano moke igore yao. Siasa yao ndio nyi chagite goja. Siasa yana na chagite 1991. Multi-party politics. Okay. I was the chairman of Original Ford Kenya. Konyore trabagikana. Original, not original. Charamoya Lenge, our chairman, and I was the chairman of Kisii County. Okay. Na kole siasa nkongu, na rwana reiro bosbole. Mwenzi ya Kenya? So wenzi ya Kenya story bono to kwana. Yes. In 1992 nkaboli chikura. Chiobo chumbe kwa Satu Mugarango. Ngateya wantonye tumwakara Jaramogi Oginga Odinga. As my president, don't vote for me. Okay. Mbamu akireti mbagu akireti. Okay. So in terms of ya siasa, avere siasa matuka mange. Egaja 2007. Ngaboli chikura koru agere na chikura koru Kanu, na kuru Kanu. Kachanga boli chikura koru Fort Kenya 2007. Aba makosa kaba in the tiring center. Okay. Kageranga petition ya court. Okay. Chikura tikia kiribuya. Kina kagambo court ya gataba ikori atanga chikura tikia kiribuya bogarango. Chikura chikairolero. Yes. Tukaende by election in 2010. Okay. Karojete by election 2010. Abantu twengo nabange. Panere wote baiga ODM as a party. Ya wata my brother Reto Choi kabe candidate yabo. Okay. Tukatwara magara from PNU side. Yes. Nanja was alone in 40 people. But I believe in myself. Njibe kama ni netenganya na chakira kole gento. Goiko ikomario. Iko kama ile ni sai naro kubates. Okay. Abasani bana bange bagankani batebigente kana yakon. Tigana. Tigana na karo kinoro chabona gara ira no ara.
nyangi na ara malenga na ara abantu odi mospono che cabinet pa campaign oichoi dani magara no ara rutu no ara me to bugira na kyura chegweta and then deputy press that I'm talking to the voters voters wasat mugrango who I promised them nga ingine na moko ngali wali ko muchimbo ino ninda ta chipara ndosi. Okay, mheshimiwa ntagete microphone yao muntu wagante ina igerense kabzilio gria olirense ikobono goikanje ndisuki igoro. Okay, lindo uigwekane buya kigima ntolita iko take chances iga igontage tuigwekane kabisa na mentangilio giga kidogo tigamentelio ngota baiganga tukakete South Mugrango in the year 2000 chikure chika chialenge chinkong mono ekoera inje nabo chikura kuru 40 people but ODM ya wate candidate na Liraira prime minister ya Kenya agwato ichoi na PNU na magarano alenge na party ya PDP agwata nko supported ne wing ya PNU Ruto Nyamweya na Raila no wale komo campaign akamenya bogerango Kalonzo Gaja como Wates the entire cabinet ya PNU ya kwa Wates my brother Magara finally president Gaja tukulia mwari wakera Magara akirikura I stood firm mwari ya nkwa kwete I took nawagirango they trusted me and they trust me I wish this can translate to Mugshian trust you know Moranga translate because even though I promised in the campaign I did all of them and I'd rather say this because it's very important kana itichukura tutuwati chiparabogirango nkanya chiparabogirango chibasia budget ya CDF ya 130 million kaka chiparabogirango through that money ngaje school biras through that money akira talk na prime minister Raila became friends of the elections no kwa bwete oyaringe ko bwadise and akange parayera and I want to tell you bagirango nabagusi right onye Raila olengo musani onekera linge prime minister wanu jako president ya Kenya na kiata chiko musani gavana inki musi atanyore mbia ukabua chikure icho cho by election and what you cover subsequent one pako mwaka buchiri bibiri na 2012 bono tukatoji cha sobo gabana ikigara aigabona no gizungu mkutikere na ende nse yumutinyo hamo gwachire bono umwaka buchiri bibiri na 2012 kwa boliti obo gabana na ki experience kialing experience was this sometimes you don't take your experience it's God's experience I did my campaign very well but God has made a choice Governor Ngwai will win the seat come over and I accepted the result that Ngwai na governor yetu and to date is our governor until serikali ngao ya chichire kwa kile chukura muntu mwacholi obere governor kandi ngeni chiko chikasoro chukura irenga kwanyolete umwaka w'ikiri 2012 Okaramba na IBC konga 52,000 votes yes akero kuri ile IBC go andake no bote contention na nchari ngi nyinge gwetani no matter not said tiga akira bata bire I didn't contest it ungo isane gete na chikwanya I agreed and I said it's not my time no matter ngere koba kereko kiril back wanjira na tiganganjira ne nganjira na abantu mbate betogende kotin kabate byaya inje yongo tindikanda kotin na njira na matoka ya ma result liga aibe taibe kutangasiro ayo kare lawo uganjira na igakara biyombono kigima ayo alire ndikwabere ko gukora kuri wiri paka gwakite go utakana ndiko buri obugaba na umwaka w'ikiri 2020 imbate byasara
ngandira kwa nao tena kuri miaka 32 nabigwa soe to kaire nondo na iranete yes okay mbia mano ngwacha gite kuburi ubugabana boni ngani nere kaige senkong ngwacha gite kuburi ubugabana gocha bakega ikira so gwacho leto mokonyo yes abona ontegete to kwanire kigima kihera mangana nara manga kwani rusiko gaiga kubwatekana na ndemo gutigana naye asante abona ontegete to kwanire kigima asante mbia litanga ni kigima nakikwa manyete na ndemo Dr. Alfred Ngemo Bwongera okuru kitutu no mwana siasa ulenko wolichukura na jego na renge yes you know ngabino kara otaite konyo umonda kuna kwa maindu musori na matika na tokota yu mondo na kitunga mwenyete lagi dabura nyoli ngwa korte background check ngwa giriti you know maita ina makosa hostil okay roja tano mobile usakota no mobile aina makosa okay you know we must all own up okay Ekeumbu Gia Siasa engine no matter the money the bad nanje imindao kwana tiaya ndali rijiko ya Kenya ine sinema ko okay in drama bwate ine sinema bwate okay alright ama ete akara kwanyero muswatu makolire nyangi mwachire kanisa mwabwata niwe na matanyara mwana oino mongino pako okay egentike kera aruara kera wachire kotini mwa sansoirwe mumago sanso tetro sanso runere igono muramo era no ale nanje ibinda kwa na isiko gaiga ebine biya okay tigantu chake biya ni ngokoretere tendemo ntagete abuno ntatu chakere nayo murigetie osinere okurigetie no mategere na gate binaki titore kabeka chisigani kangana nkwaligete musati kwa leteru na kiale bono nye kuigana temu isigani ndago tebiri wakolire nyangi koje kusipotoje kubikara makosa isigani na ngwanja nayo wanja ngomane na isene okay asitole bono iga enje gento nayo tebaneke achete biya gando koera nanyi kubuchukura tole nere gwale ucha kubuchikura muri na ndemo ana mangana nyasaye okay kingotebera igo Ken seem to what the party structure to what officials say in all the constituencies and then the card to join it and introduce them to my officials in keranga na colleagues na officials are Ken see but later on ekarachiete leba chitanda ya kunya 9 otunyalire otosinyire so ekarachiete and I got the correct position ya Kitutu North na Kitutu South when I get on con tikambori gaki utraenderale na ringe oyo mubwa bana chama konyora utaramoreta ime gusikwa mu rusitu taringe mwana chama KNC yaringe UDA no mo nada okay yes abuna mamo chaina yao na yani na ikwa koleta mamocho ukaleto monto ime utaringe oyo mo utaringe kiama kiane inchi kiagerete tukwali monto kuruse kiama kiao kiama kiane saune linga okuri linga kero kokora siasa yega okuri linga no mate inchengu chandwet yes kamera konko ya omondo guchalibaga right linde soka iskake nkasoka iskake naende nkaranga mbiyandu skuru Kitutu North yes you know egento ne kana siasa ya Kenya muna kwarara goso kolis kake raira ruskuru alega central so se mura iwe so bona ruete akuru so ekagera nkaranga tiange ndoro yes ekara ayino amakoso na akolete yani ondi wenso gotoka kuruara onye kwa manyalire atanga oyunu biyale nganjira nayo okay biyamo akero kuriga kirinde kwale kumurigia kurumaiga tarabu akero gokende gyons kake soko polisi kurakya na kikwa minetinga nabwo hatomo baruisa ine uriura koretere egento egera mu kububo ubugabanamo one into Kens into what structure it to what the members all right yeah members wa Kens na bakichikura bage tutu tari bangwa kerande mu chikura Oyongo bawakara chikura okay abantu be party igaje tache tengande tere chikura ajide kare serena birigo okay ande kendo kende
already kurukitutu north na party members wane wa KNC Kenya National Congress wakandenga mbiyo try omondo kurukitutu north ebe rais into wakole campaign asoli nga akerare ari nanje nebe rais warugo nkolera campaign keroteka gabu tayo bono watenga kwenye utunyalire tigagende tutakolera campaign so Kenya National Congress and to what leadership in all the 9 constituencies to what avarai wa kongoza kiama gitu kia Kenya National Congress ogitutu abantu abo babere nchacha se campaign yane na nyama bingo enda ndoro tuturacha nguika turaso mna kiugendrete mirobiri ji campaign chao akira ruro bono kurengana na demokra na mubwate kani gatebete ngaye tuli muntu ko bwatre na buya gose you are not a good communicator senda bikimnege songo biya ikigaranga kinere kurengana ni message ya bwate na ngugo kwanera ari kugotena bintu mbiri buya muri gosuka tuli koira gitambukiro kende gyonzi nike maene nga ayetali muntu okubwatra na bande buya inje nawe chikura na ire na bero muchimbo South Mugirango na ndo kanda kwa no na Yesu gaje tarbi hojo cold utolu manya tumiri nonde kumubwatesi Yesu na tumiri nonde kumubwatesi and ayuna ya ibine birengere biya akata nga taligonte bitayo message yabwate ayuna ya pari ndara wata bangu musabera maya sale tima itinga nkora chikura nkecha gukora gusaje kwira na tebetega igana ande yake okuranire naye nona ulikira marube guchisiko ase byombe bitakeire nga ngotigana muri no ire chikura ta koirana chikura nkoira tole talinche munyene chikura na baki chikura batage tobora yobya ase Kisii County but it wants to go into oyo wate experience keronge ninchi ase abons kurengana mno kuligere kwa na koli biashara miaka 32 bitaliko no what experience ikora soka atebenga nanje na koli biashara ebyo na yana arendire nibo yana eshiringa se shiringi bitaliko microphone yana ndo china ya gure maitire arona kiakora igeta giti kwange mirimo lakini go ikatonyibetererie ekore mirimo na inde gacie kore kemogaraba yabona njirendete iyo microphone yego ikekore mirimo yanga kubwata kare na nyebegire na inde ndo china ikonya ku so wanja kwanya sai omushia sale mbama itongo Oyongo ni tiwali wakiro omuntu ndubyensi batade wakiro omuntu chikolende account yetu anyway yetaje bagebuya kere nyumba obutaka bokase mchieto agenda ya nembwate na yam ndete kutura endabo muchando nori maika kaiga tutakora ku sulfuga ki mwishimiwa ngwate bana abantu bekiama kiao kia KNC kero nde maenda na liyo bagotebi no konyoro bachandire bono abantu abana boro bubekiama kiao onye bakwaminatia ngibatale gotebeli kigimana ki mwishimiwa ntubwato muchando no toliga nyarebe ngokora ari bintu binga munebi igoro kina boro mba community pake baganyagenda bamanyi gukwana ikonya ore nyomba tesaligeti no ekarengora no mategerega no nyamwabo abana bawo boka ebintu mbire bawote bingina batari gote bati muchanda kra wero monene bajatenga tata mama kunyetu nyalire nalibaja gotema nalibaja gotema no bate ina vere ngobono no bate oturi nera ngaoyo nero iruborai nera monere na wote asimbo case mochiobu right abana bawote bawote bintu bingi bagoteba batenya tamote everything sawa tigebe iko right but bayigulibaga obayikaransi ebawata na matukale ngaba motebiri akole katanya gukora karogwa kungwa tokire nge kitali kere kongu wastari ndo yo 10 baro tante ngwatemete ku reach out ku chiase ndema ataracha public ataracha ku beke mesangere kano shika kwa no rura sore ngwatemete ku sonsore ngane
ikiagera none kiro guchiko bomo gavana imichando nere mengi guchiko kolekana itagete conflict resolution skills tumanye tikende gyons goika engaki abwa togete na kogenda no maete tete kogenda gabo kogera kogambo muntu oyomo teribuya boli bintu mukolo mugusi okay kogera era tali issue to me lakini mugusi na tagete kumanyanga conflict resolution chiawa ya mnumugambi uguchiko sobisi mambi ayenaba sene naba aba MCA ngutakana muri kurutana ibirogo bako bwatra ninse toetia supplementary budget na kyo uguchiko resolve a problem onye to solve a problem yo montoyomo inje mino mugambi no matter this what else someone don't wash your that linen that what linen in public chango chin chapti ya korokia abantu lakini jaso kikire kosoka isiko to akirolire to gire kuchirora jenawero mugaka okay tindiko yandaga ego ndukereke nasinde bonoiga nakinga bali campaign yane na nakinga korto konye mugusi ayo yakolire oyakolire okay na yaye abantu mamanya kango tengoteba ikimana igati yawo nere kangwa katuri chikura okay triwa kachikura chikura ngocha chire chikura ngoirani okay biomano niki maene strategies chiaho jikora kimatunda tiango te bono ya nandi to honest to each other yes njendo ku South Mugirango na bero muchimbo South Mugirango kana ngororo na nkuru basali 10,000 tu abana bagosoma yes obole Mugirango ndwensi na bagote ngobuno o mine kana beto muchimbo South Mugirango to the prime minister then Raila Odinga kanyari para yera mega cha Mugirango okay na ajire biras Mugirango all right na lete estima no mari stima bona nerekerase military ngekare miaka 10 yaeli sure wese 13 ngare stima Mugirango abagirango mama itenge binte bina bakorete kana arenga kore campaign na promised na bai bikoreka abo feel abana ati basali 10,000 bakoli university abande balikiro okay na abandi because wana employment ranyara gas ege ndo tike tanga no Mugirango na ngigene tenkongari chikura okay number 1 chinko nyawara ndikubaro ega ko ngatalinga sawa ende yons na manye tenga na kolete emirimo yalingemia ya kana lingo muchumba okay na ndeka kana kolega si yo chumbe budget ya rengwana 30 million shillings bono ya ikire a county to what 16 billion shillings program kimbwata kangage da tomboli na program ejungo katron ko bolina kyubwate gocha gaiga mushimo bono na kweresire Mugirango asale nangiyene tenga oyo tali Mugirango lakini hata ukubona ki alimbugira ngoka kwale kugambira bono Kisii county nene constituency cyabiri chinyinge sina kolete ngokunero monjali nkororale okay koranye para yakatiri mumbwali primary yakatiri mumbwali wana nyale urure chipasa li mumbwali nande ntubwate nta marriage okay all right abaisike mbari basogete bonchali kuri Mugirango good abaisike mbari bachogete Mugirango kuri bonchali bakacha Mugirango abantu aba might think na koleta so again don't go bate want a campaign is what na koleta Mugirango okuno mu machoge paka ruguru no maite to sinyene kora bale kan ko aje para paka ngakigeta bagateba yangu nyale kana bo mu chumba bakosabe on loan bo mu chumba now igogno ta no yorengo ngaki gitakole tikende yoti ne ko yandoro ayuna mangana bangote okay right bagateba ngo yangu nyale kana nga ko mu chumba tumbu yango nande njinyo matikuru macho njino mwana wa macho right komentaga no kagete ne yi singe njuko banyuma mirande akemba kororere ngoyo na rusitize ito kwa suto so to yanda ngora so chikure chichons nanu mato monto macho chache na rona wa mobile echinko ngabale omonchali yani abage tutu mbanga anjete right kaba mo deputy otamire atiko nyaragasi
asa chireta ikonyora kende utigire kurwa so utigire imbi yabambo tesi hodi bitugirana so na kignataka ukoboliga nde morura sori yes ekura ya misite ya moyoka igo to tana tabwati bantu ya moyoka kura ya tajie tina bantu kurubugo tu tajie si kurubugo tu kera no ni libitanga ntarenge kienisi kurwa sa kurwa ukagirite tarwe tigwita sizable number yechukura akaru UD akaja ndo UD sarenge tajie tina barobu kienisi no tajie na barobu ngikwara kumureta rindo usitango koro kumureta igabone tugochana abantu ndi bakoimuki tutokale tumaja gachete bino muntu yomo era gachenje ticket yae agacheni kensi osokira akintara kensi okuno gatebanga no nyuchiete effect teyo tugwetie anything akeria mendete chingu na kinatenga na yese kara chitense achite wakonya mwanya bantu gakara rweto na naro chinga na dia rweto nkaranga obe konya tali kolema mugondo ngende kolema lakini kira bantu bari babiri bakolega sibu yake kubwekero royo mubwate iko strength lakini gatebana ta tiji arengo nojo chirole ya nkibono kwari ko chora umuntu tabwati kindi ikiroro cyabandi mbagendrete mutwe kubwate kana baro guchora abantu barenge nakinade naki no matter nakina nde kwenda mangana mange amakosa na yane omusika nako ata makosa ngina akata makosa wankiranire nakita kara no maete abantu ba separate nakira abantu bakinyama no mwako maetana so itinda tukubekera ntinda kumubekera makosa no na ibekera yane na nawata yae yes ekara nyoro jikana konyaka ngana jingote konyalata kanta ngajire tobene inje no menyete ni kwalgereti inja so miaka yane etinarenge kotaka yani onye kwanye ngomuntu nabata makosa wakawa nere bakomwele okay orasi miaka yane sanaike onabokoremereri okoremereri batiere akarora ngochire na nimbata makosa bakina motebiri ngoyengo nero kobe governor na ngo badikirate governor turamunere alright mateta tageti that additional person ngiro governor atata tageti ko by deputy governor is that normal ikirenda leo korabuleni is that normal yina gore ya mono ayembole bintu byano cyokala abantu kokobori tiganda gwa bana injingi bagoteba abana injina baro bakwanire gaiga tigango emagoro ya bono ngiguna nakibatebire mbiyama no mwanchu murigeria asori bagende to SMS cyabo go chagaiga tigango nsome mwishimi gomna nabateti uikire no igwete nako bekingana ya ikigima igagoteba na gwikaboro taraigukende ekure isirete neye moyoka korengana nere ekinde giro kino kire intagiti igota igweti kende nonya na gosonde na arwe tora otherwise no muntu oyo mugwikorwete uyukurugundemo nera atini nikigima nabatokuye na ucyale ko bwachukura tigangongi gwe ninki abali bari ground bagoteba uyo timetire kyateba kurukwa gateba na Oyongo is the next governor. I'm so Peter usiye mukuru wa Kitutu Central. I am watching biamono kigima oyo ndakoboligana kwa nini running mate alitoroka taligetiri talia biamono oyo ndagoteba iga good evening your excellency, kindly explain how you will handle the sensitive ministries kama education, health, agriculture. Omagoteba thanks excellency igakoro kwa Abel Ndege kurwa suneka ngoligereri ngokwanira ari amangana yu awensemo ya education muna gwateba health na bote beteiga na boigo gwateba agriculture ebino byotagete achugukwanira emagarogoba yabono biamono kigima asogorige SMS yao Kevin Charles kurwa chinsemo chia eramani nyabitunu ayoteba na tubwatete byakigima mweshimiwa Minto Oyongo ni mwanchete asiga siagendrete kokora ashe okubwatira na Ndizi TV television biamono kigima sokoenderia chitaranta gusi korokana asinaro ukare gokora koleta chitaranta buna bono tuachandikira senkaki entambe igota ikiranie utaikirania ebuna bono inche no moteli otabwati support korokana ere no montobu bwamangana ye chingero konetranyora support no chikokwanira inkyoro chikobekire tabantu enseme ya art elinde kobakinia inche ngorwa Davis kurwa bonchali kombori nkoboli omurai Oyongo naki abangete na amasomo ase chinsemo chagusiri bolyo ligochiro koraneria kigima nabo igoto trimbo kense agataba good evening oyagataba naki omwana
Manson Oyongo is the man to dislodge Ebi Nyomba from our county and completely transform our county for the better in terms of infrastructure, education and the rest. Huyo mheshimiwa hacheki na maendeleo to say the least. Mheshimiwa Mejai Mesh ondie kimbia mono kegima asese meshi yao emagroba ya bono. Na ndagatebana kiyo muralia ama numugambi mugabana one inganche temono na bakwandiriye buya mbuya muri abwe studio bya mono kegima igakurwa Steven Kengere maseno kurwa boikanka nyakeiburerie ase akubuno mugabana aso mugabana kurwa ribodi ya eneri obeire kakuringorie gasi egasi yobonyagetaria se county yaito mpaka boniga obeire shortlisted korende asingencho yokoburwa kibesa cyokorwali yaki tanya koegwa emeremo asensemo yokorika abakuri emeremo ase county renkira kiabwate ya gutumika elio egochia korana obukurumingu sirabure kubwatakana no kuriku kwa bantu ase emeremo asensemo ye county ndo cha maswali nara abange igobata gete komanya kiriyo uchukokora mbata gete komanya amangana aitire kujumaega mna ndemo mwaetana na kiyo korokana bata gete ko bata gete chakira kujumutu extra kan korostori aye na ndemo bona yo aitire na korokana ba kwa nayo bono watebire na toigwe tikende ndemo ochire angali bagali ya ominyoke na ende numatekero kubeko muntali ukaita ngule mare kumenerize biriroro mbi yagenda na ende kota bataliere aina mangana nyasa nyasa natagete Oyonga namushi twensto chamo to transform gusi county talinje mbare chinguru nyasa okuna baki chikura banga kirekura na transform account biamo watebire twabikira mangana nse monde mobono is a forgone case bonte katuchake uchakira buzia guchimotwe aba na inchi nkuboli bale na ninkyugo chikokora ikirande yake amatukona makatigarite nyasa gawanje na bora bo mugavana ku county ya Kisii amatukona mange ya isyo mutinyomo nkyubwate asensemo education health and agriculture biamana sana ina mbole ama 1 ndo bwate ECD classes kwenda kwa gachu kurukere school unda takoga to use my experience kana yango muchimbo satu mugirango na agachete classes every school ugera kera primary school ugirango ne bwate class kiana na agachete igongo chikomekchwa kuri chibesa ngobeke budget ECD class byagachu na materials chibeko n'abalimu basomya abana bali kuba umusarumu ya okuba encourage toje se chisemi governor na wate you come up with what you want to do what the budget ya nintaka kuru kana ngo muchimbo satu mugrango wana nkuru chibesa school fees 10,000 nkobe governor kuru 20,000 ngochia so mwana funzo yo mugosi amatea agenda yana ubutaka bokase mechito inera agenda yana asa mangana ya health no koranga amalio gato kila sinyagitali chito abantu batige kulikure katasi okora malio kurunyagitali asobolemi nintaka babusaba agriculture tangani bate basemi abalemi baligire migondo yabo bakolema bateka na yons gende go chanto molemi kana na sibionsi na emboleo through a ministry of agriculture will subsidize fertilizer onyere 6,000 wakana 50% they pay 3,000 elinde endagere to kabando tokoli minabona iga no maete ifutuma bya kirego ibigirange kiri kimi ibire 30 kora titura beka mu kinchera cyo mulemi mulemi bontu wenshi wakara no kulenda timing ebebuya abantu abagira cyambara basambaroro to batumie wetana korora abalemi kubasemi na kuba kwana se radio na seti wale wade TV na yana wa smartphones so obole mu wito bobuya elinde abalemi banyole besa karaba kurwese bimeri mbyo muno kigima ayikwera ni oyo monaro tebega na kolengana nere tago kirine nkire mtu biko kurusi county andake akagirete n'ubukuru mimboro oso gutari kwemeremo nikyo kageta yora chigokora ikyo elinde gokeya abantu kolengere n'ubukuru mimboro
asokuri kwemere mu kigasye county ende kemane kende takoteba gavana ngwaye nero chakite county case system tichale ngoro okay ngwaye gavana wikanse kereka yes ebiro bintu bikoranse na babisa baye okay bande takoteba iga Oyongo kwa uli bagali obo gavana nyasankonye mundu taharu chibesa liyaki kuliku akrande gavana okay eyine promise that whatever musi Oyongo kabe gavana nkwa uli bagali kabe gavana kusi mundu ji wakali yaki yokoli afana mero bikyura beke koene kyanga kwa manyire abantu nkwaye gubara maki balika bamu abo nepotism gose ebintu mno corruption yebi kine ndikere rice ababisaz bakoleka yokolika aba for the guidelines na ende ba result na ende engine check konyoro ya moko lire bobe ta konyole keranya linda bande barolere ne kyura leti gasyo mugabana ubono oyobere kintu ndebere mirimo ya ene kyanya kolire guika boni kana kyura nyereti ngwa enkuru arabis yes miaka 10 na gotebiri abisyo site system ya nakitokolegas olikira abantu arabis no mayete engana nayo mwebuli okonyaro kiritsa sinyoko gose iso alright kwebana okinira kwewa nganyoko nakongete wakirire wengizwekire koma kana na munu muchinga laki na eno chobo mwebuli so ngoya kolega syabiya kumusabera maya naende kumusabera asali bono ega asali sikotegerera angekura yaye nabakolega swe county bangekura yabo nabantu bali ba support ngai bambu atesi togendere kolega sya Kisii county ukabuli chikura mwaka w'ikiri 2015 na ibere toeteti yes neba kwa betu namba ibere namba 3 umuntu oliyo etre no yole namba em yes na bere mikakati kukikwa bekire meya eye goro kinga ensem around tokolete bintu mno gwa kolete ngakieria eliyo chigweta na change ya satambe ngiri kwa change oyo mama no my deputy kogenda mo deputy kogenda gine kama kwa change akara wana ngochikoli chikura nje kurukitut not directly utali kwetera sonde na enderende se chi constituency chions igo mutodi na abanyene chi wakichikura nje beko manyene kwetera sonde benz ikina chinchira yes ngaigwa ikire ese county ya Kisii ngaigwa campaign ribaka na campaign chi consider 9 chons na campaign kianda mande nimbata matumaini konya chukura kurwaro no kagirete no bwate tachi abananchi be county ya Kisii tachi minutinga wa baikerere maite na bugwete barani gari eye ntambe gweta 60 km per hour kerundo na shu waitire ujumuina abantu bagotera igoro no gotere na nkorororo na kuba manyana muchando kibabwate na inde na kibaga netio sonsorwe nje na itire mechi muchando monna abantu babwate na amachi Bosonge town aba Karisa chinsoko mache chakire kwaera lakini kienda kana jiwa dress karon na bere gavana na kia bantu bakanyora mache amache yokonyu excuse amache mchito konyu and more important asiko bamange umuntu abeke chingine kerundu ga nyumba samete osiarira maragoba onyora chingine akori amache negenda kenene bono iga isa resource that amache achakirokea aseme chito na sebinyoro bitu ina mano ju address akrande gabana egendo kende na tebira about ECD classes twakwandire gabo yes tinda rukwana urechi para karo chipara chibasanjire che account ngochi kwaja chipara kana lingo muchumbe na achiti chipara bogerango yes biya mono kigima tikanso SMS na ndibire isa toiga na ndito igunga yomu gusi ali gireti gocha kuruse county ya Kisii ya Koboria dango ndaro yonanye some yae yakurwa Irene kurwa Manda
Hata bana ingawa ndemo alikuwa cha mheshimiwa utashinda na bao teba ine semesia atumire gochaiga lameki nyakuria korwa suneka ria masagara. According to my opinion, Honorable Oyongo, tafadhali na kuomba you ask for Senator utapita asubuhi. That's the truth. And from the other side, Oligiobo governor, but agatakorengana nera agatabaji farasi nibere mnere aroche agataba Oligio obo Senator karete chinka kichaitire cyokwera na maega na kuchikoligio bo Senator kiara gwaikire kolibeka masakara muno mugabana teko nyaraganura ne maega muno bo Senator mbia mono kimebne birengel bia mbia mono. Hello Ndizi TV, say hi to Honorable Oyongo. He is my dad's friend from Maharani back in the 1990s during Ford. Mbia mono kigima, let him come to Maharani and I assist him with the campaigns. Mbia mono kigima. I want to know his name. Na kiitali lieta ngondole ataba say hello timaitina lieta ligetiga igonyo kuigwethe SMS na kwanyo toma igo ikelieta liao mheshimiwa anatete gukomanya kigima. Hi Ndizi TV, Honorable Manson alifanya kazi poa sawa na Honorable Soro anafaa kuwa governor, but ndemo amemoibisha, ingawaje bado kura zetu ziko kwake. Naomba anichague kuwa agent wake wa Nyakorere polling station. Onuonga Dominic kurwa South Mugirango boige. Asante. Bia mono kigima. Ayo ndena lige gogoteba akurukwa niga kurukwa Ezekiel Ebundi kurwa chinsemo chiamo ogenda South Mugirango agoteba na nturarora eki igwakorete bunabagirango ekyo kiragere ogochikoboria obugabana erabono nabagote bibirengeri byaye igo na taruchigende gwakorete essence meyo matabe nyere kuru mogenda nimbegete tanki ya mache mogenda eyo karangu kabega bana amache ba guchubeka amake amache yo abeire generator yakorire gasi na bekire pipes abantu bamugenda ego kwanye chageti gatigiranjira tanki neroro pipes twabegete twabeke generator cross maintenance na kigo chake kore gasi onyore kuro mugenda okay amachinaro no mugenda onyore kuruga butasi nyamondo skuru nkagacha neroro nepara neroro rero moyo na begete ikono bakoro na bako underground yarore ebintu mbiro kore to onyore kuruaro na bakara kurukunaro otagore ama bio mono kigi maso kwani okay adone Richard agoteba kurwa abo mariba agotebere mbia mono kigima agoteba na sema babu osensemo ya abo mariba mbobu ati estima sema ya abo mariba na bagoteba poiko yo ndagoteba Honorable Oyongo ritangani ama iga mange kurwase are buna tegereire enkwano yao imbuya ere kurende. Your running mate let you down. Rema, God has a purpose for you. Arogo Chris kuruha araganka na bagoteba. Mbuya mono, mbwatesi, nyakere kura. Okay, mbuya mono. Narege kurukwa bisonga, otuere kurwa keburunga. Oyongo is a man and a developer. Na bagoteba iga. Oyondega iga goteba na ki let the Lord see you through. Ndemo was a liability. Na bagoteba. Oyondega iga goteba na intue. Ose naitwa Brian Oyongo. Nere o mugavana nere o mugambi, tunapenda kazi yako mheshimiwa, pick up sana. Bia mno kigima se bali bagendrete kulika ndoche na SMS igane chinyinge chigendrete gocha ngwere na tole elinde togendre kuligeria SMS cyo guchubusyo bono mheshimiwa gwatebire nga toikurire maiga mbosiorochi bosikigima na toikurire maiga mubwate chisabu cyo kero guchiaka kiagara nyari bari mbabwate aburwaniriria babiri bikero kyobugabana mbabwate mheshimiwa Ngeri no mheshimiwa Machogo bobasi mbabwate babiri mheshimiwa Arati no mheshimiwa Kristo Bure aje kurwensemo ya mate South Mugirango na ibuye kule inde omingo magara naro oyole nsemo ya Jubilee na kyolengereti hesabu yera chigo somba ko iri chukura kiagera ande yake no bwata burwaniriria bande bali mokumina na barabara bakong tiga tukwana igoro yane tindere kwana igoro yonde bwansi sat mwango nchibeka nkule bugaba saba yangu wankere no mugaba na wote ngabo Machoge amagenda na kolete na bayoroche kurumumbu ali muna edete engabinetaya
gas na katenga bineta komureke kama koja machoge bakara kama koja bonjali bakara baro chobra bo na wata ngama jonga tenga yango nyare kanne bo muchumbo so machoge bugirango ninje beka bangakere chikura ba machoge chachi na bro bangakere nande je murio anu mungina na uri kuru machoge chachi na ro senje bwirio bangakere omonchali no mugirango twakolere siasa amo bangakere igombarchi constituency in okay maya kuri chikura kurwa sawa amuraba mina basika baminto bale bo basi bale nyali bale nabagetutu die bali wo deputy na olira sobo ya bangakere chikura mbegeta kana ruwa bako okay bono ndemochire yes akero nkoge ndori chikure ichi kera tuguchora kolanga nili chikuchora onde bwesi mo deputy no Oyongo mulenere amina ndemo na wenda mano ale na tamasa kutamagochi eraika otibwa bwire chikura oiranire no mwanje mokolega sinere omaite nero rara usongo cha ustadi gocha twatangasi no maite shari twatangasi wina no Oyongo bali na ndemo nere bikora abo na alenge no Oyongo lakini bwamate bwoino bono chikokole mirimo muno governor no deputy oyo bataigwana ini nakie kasira chikokole I will tell you tiango tebe nje timbo at problem kona ile chikole chani cha bugirango natanga tunabero mu chumbe abantu magara nkoro na borobu CDF office wa campaign magara figure asiri against me timbaru sitia bis kona borobu gasi baka etamu ya bekaya for 2.5 years I worked with them tobe tion desiko no eko era no mugirango renge okay all right ninde mo wanda bataba nganje ndete ko baswani aruoro right ako libaga abe man enough you know people say you must be now masaja kamili elio aruo na tebulikira marube kero twamubule tia tebulikira marube go everywhere igo iye koroki na hande yake goko bwa chikura taliko chikocha no matanya ta goja eko ngali bagegen yo choro muntu mwako be na inde no kweri na bogetutu abagetutu ngaya mugetutu abishanire bogetutu na buna yatali bageri right ana resident banga kara chikura na kyo ko banyu twagete chikura okay yes pani genete na watu na wanta bayabale omwana yoyo mu talimi okay kurukunda wande na bayabale ande yake no lengeretinga no twate bantu gukona ndemo asande nali kobetereria no lengeretina alengi mne project ya sole go gukora chinguru tinde to kwana no maete na ave project na tawe project twaruro onyo tumetu mburonge lakini twakali yake warura ande ere mapema na njina boli chukura tina maete yani ase gasira nkongo kwa na grobata serikali ibere chigo opose na ndira chukura na serikali na oteka na chikora chiba election igona irete na nditi yangote ine ba yirifu 14 oyo kabere atwale 8 yo gatatu atwale 6 mshimwa bogirango bono usauti bogirango kwa ruro bono sabu ya unene ya kirumuntu umuchando nore ase county egotebekana nga abantu mbali n'ubwo basana mugabo no goja yabere no Oyongo nero bwire chikura no chiko butabanto baroro kiara chingwane chicho yabere chiko kwanwa seda isina ande yake mbali batebere no bako soekero gekyo ibara chiko butabanto bali bali gitu ne serikali yentangani umuro buli onoro yi kubwatekana n'ingana mune elitanga nekenda tabateba omuntu likire gasya no amenyerete oromusi tokonyara kumuta korwaroro makosa yanaralia senjali ki ande yake noro chena taliki biyako sengo tebekane here ali getu enchereta no tiango tebe nanya contractors basa platevi ibindo Kisii count batarakan nimba kana kibasa cyabo kana ire serikali okay akara oyo munyabantu oromusi onye talikire buya kasi yoko yere raisi documentation ko buya gendere gas nga yoko muira umuya norori
bonsi na bantu bobigaine na yesa je tojo tori mwanya bantu bwate ndukekega ebibe okay igo bonsi tuensi tobigaine tuensi tobigaine bia mano kigi mando chichegire jinsa inyene gida kamero ngibire 32 kinga gitoko enda so mutumo komo keigo elio tokoirana ndo chichi SMS ni chinyinge chigendete goikagaiga tinda so machi nyinge kigima tikatosiba macha muna mwishimiwa cha kiriga kigima elinde tokoirana elio togendrere na yanda mangi mabori ali no mwa bekire gaiga no ne comment chino gosoma ndikire yemo ndo ikuru andara soma kire yemo etokore kiarani numubwata mangana ari mutagete kajugosoa asia bisi elia bakorere asinkira yobukirano kigima bora mwanchu murigeria tigatura endo somo tumokomo sini kidai kaibere choka tosiba macha trimbo kenseiga kurende tokoirana togendrere na manganandi asinkira yobukirano Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigeria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ayene bundi yokoro systema gose nkwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'estima ke wholesale na boiga sengira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable au chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings floodlights wall brackets panel light downlighters street light na boigo ebingere byagisieri mbabwata boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chi conduit pipes circular boxes switch boxes cable ties na insulation tapes batalere asamagacho anyatero plaza animivingia National Bank ground floor hospital road imeyumu chukisi akesimi ase namba enoti isano na ibire yemo isano na isato isano na ibire yemo kianda isano na isato gose enoti isano na ibire yemo isano kianda isato kianda isano na isato gose enoti isano na ibire yemo kianda noti isano na isato enoti Roka Electricals ebintu byonsi byokoro systema inseyekera mekemo Ndizi TV Obwansu Bwomogusi biamono kigima mwanchu murigeria na inde twiranire ego cha asomurubiri Ekeumbu magaraba ya bono kera togendere tukwanira amange kubwatekana ne chisiasa gusine siasa ye county ya Kisii na boigo toleno mwishimiwa Oyongo gaiga
agendete kongerera na kwerera omugusi na kimbe rubirikia bwate elio chikorana ekerobora ibugo nchoreri ime county ya Kisii nero oguchia kogera igokoranga na kibinto byakorekanire bya kigima imeye county ya Kisii bono omwachumuriria nigotogendrete bya kigima ndagete mweshimiwa ogenderere ase birio ibinto biro chikokorera omugusi agose omwananchi gwe county ya Kisii mirobiririo kwa bekire njira etagataka ni nyingi gose ubi ni nyingere se county ya Kisii ga murobiri kyobwate guchikwane kyanga ngonye korole kyagara osugurigire liga igata yabuoka chinse muchinde chinyinge murobiri bwe ubi oletero muchando sana agiye gucho sobu gabana nkioro chura cyo kore tofauti elioncho lyo bugima bw'abantu ubi nere nyinge busongo nandikerase chisikiro cheto egento muchiyokora ubi ego sangere witoyebe kamo toligie machine koyorosi erete gas we produce gas through a way. Okay. No jiminisika ngombe ko process twanyole gas wantu akorera ndage babadi ine to kono tutumia chinse chambu ebi bako yesangereri yatumeka korosi ya produce energy. Okay. Gas. So yeteri gento kyo kumi ndeta abantu bangelibaga eta ni turusi ubi tutore the machines abantu banyali kigasi to produce gas. Okay. Aye ne kyoro chenga ne imbia ya lenge gose akolengana naye ngaki yabonete gokoru none ubinere atakire ko irwa sigetega ikinere bonje gento teri koko we convert it, we get chemicals to make a factory to nyole mboleo egento neke gan keri ngantole wheeling wasento were wheeling to le tayare kuli abantu kulisiko watu bwatesi watu basemi chapter nyakura siwe echi to yero sebe mboleo injinide tayare ekero musyangenere inga egento yonga oteba okwegulibaga na akole. Okay. Okay, mbiamana tigaturana nituraririe SMS ibere seto ande akonde na rokubori borio kolengana na likeria roche Fredrick kurwa daraja 2 igagatebana mwishimiwa ukoni yetu oina bagatebe birengere byao alone Ndizi TV. The only problem with Oyongo, he uses brokers in his campaigns inentangani yakabire omugambi nere neke nenga konyora kurwa buchura neki maine nangu tumukoli brokers each campaign chao ditangani matakiro mundu wate impression nechi broka bwate gabwende ko motevi nandi motevi number yane nandi akire number yane ontumire message directly number yane 0722 510 225 0722 510 225. Yes. Inere number yao yantumire message Timbo at brokers about that impression. I apologize. You can quick care kore in any time. But apart from making kore campaign usiminandega ngakiri meeting tuko. Okay, yes. But ime got take the message badai akore go na barankonye. Mbiamono sana so kwa nayo. Mbiamono ama ene na alinga Oyongo na ngete kiri bwikomi ekero na arenge college ali kilima mbogo nonya na arenge omomenyi bogirango oyo no mugambi bw'abantu inche Barclays kurwa egesa Kisii oyu no yogwa konyete okire bateba kwenekia nangwa mukarete bya makori atancha Oyongo tosha for governor timenye dingiye ko era batabwati amaburi asore kiagera gwikabatwara amaburi asore abande bagateba nampia mono babonde batwara amaburi asore elinde bachikumanya nkiyuko bakorera kirekia na otebiriga omondo cha Kristoryana omondo stakini my background na rotinki na kwateka na ngo muchumbi yonga okunoko ngigena ngo Oyongo kabuli wali ko begabana bako ngakire kula obo takamboke kurumi chito as a Kisii County. Okay. Nande inere promise that oti musi obo takamboke kurumi chito as a Kisii County. Kolengana na mangana makeli agonchukana na isika na makeli arute so mokonyo oli ochiete ekumbo chikorakana mnayi chikampini chao nchire a bit laid back tuli aggressive nike maine abantu abo bakwandire bonse batebiringa kampeni yana telingie okay umetendo bwade tofauti
tinde dikobarokerie ta lingao nganinje ba support lingao ba support kira ba on support ba igende ngankwira ndikura onye ndiri romba tukende ko kombe bali batanga njeti is open kende tekiri tukegoi kro mushina roje right yes bali banga njeti na batante geti maroje abantu ba comment no mushia comment yes anje comment cherwe kurwa sebale esto ngatindo kara campaign nobody ngai comment inge ngai chikurira okay nubo the point so that na comment ni chingi jigocha gototiga no ekora mbale batakoro che ground seriously aggressively muna bande no mate amakosa na abantu to what campaign mbone ngakiri yende nkoro abantu nominations atwetu bankuri all right and officially to about declared kuri chukura 1 month ago. Yes 1 month ago before anybody olengo tare para nkuri nomination ye ticket ebe Jubilee ebe ODM muta na bande ko manyekani balenge mate kuna tofauti uko manyekani na kuna tofauti uje kulichukua njitini mogeni na bolete mtu bya onchuri dynamics ya onchuri na inde players balenge ngakiria bali mu ari kumnyoka na bro mwaka bukiri 2012 taibaro baro bona igo ground ya chenchiri tikira chenchi bono mbone kampeni ya chakire kanye wiki yare ne yende gocha ubona kwaja ga okwana chikura kwira tole no muntu kabega bana no Oyongo mishimo korokana no bwato kwegenda gite sana yes ngwanta igen nigenda nyasai ambe nigenda tenga abagirango ngakara bali chikura taibagirango boka karate ngo no matege ndeke okubara chinamba barango chinamba torole macho ngakara chikura macho echache na burabu ningendo monjango ngakara chikura all right ningenda tenga umobas na changenke all right ekora tibade ko base serikali tajikoba mondo wase serikali no Oyongo all right na nyaliba ye town na era man ko ngakera bali chikura Oyongo nimbali chikura kirazi na ndi ninda takote biga rero ni gitariki igokiri 13 cy'umutinyo gatano kabiri no chorole enche nkwana abantu bali bayanse patageto konyu baigene tenga Oyongo abega bana mu bombo change ndo mana mbaba historia ne kuri bogirango kana lenga bogirango na lenga muchume gina koleta all right nkaru 10,000 bursaries lakini mate no man no mate te ntonkera campaign nera iga kurwa sembeo campaign ya propaganda ndinde sema ne campaign ya propaganda igonde campaign yo man nkina kolete kona lenga na ndinda tote baiga no nyina bakubuli bugabana maroro abandi balinga bachumbi tebatangi bakole mishimo ndikere yani akokode akondo wota onaki kana yango muchumbe na koletekiga asekenyoru yito na kole na rosipara gete ngokwa ere moyo right amaje ngachaka project ogende for example one situ bugirango nyakembeni ngabika maje project nyakembeni market ya maje go flow throughout every day all right ngeta kire you add more pipes aikira wantu bandi chipipe lakini mheshimiwa ndio kuligera nenge pono gwachire kwarule south mugirango gwachire in the wider Kisii county alafu no dynamics yo wakachikora cha chenchiri ekera abantu bagwakirete bali nange nabagaka perhaps we appeal guchya sabagaka n'abantu b'imyaka ya kiregoro abantu mbarabanye bakira basabake noroje nanko appeal yo guchya basaba bake abasa ninje mbwato gumabwabo karabako ndigereri inki karababa check inki obwate kyo musai kirikiragere agwakire kura yes I've come up with talent program which has been carried na TV and to eta usengima we are scouting talent for music and for art and for football right nko buli bagali okobega bana set to meet chance as to what live our West Stadium
imbeke mupira abantu aba competition and itali competition yoko koraigo competition yoko leta matokeo right ningine tasa koleta matokeo right abantu aba minyoki training culture abantu baito bakora sports ne kare okay right Nigeria as a ministry actually into what a huge ministry for youth na serikali yonga bine kurwararo akiro montoringe minister was a youth okay orura of course ne mana siasa ale bon kwa chikura yes but na royal bageri okay and then there is a musician right yeah so, na ringa ichate yes right? Yes so the issue is that I believe in the young people because obuna buma wetu tali bonsi bari asamangana yichigosori usino no musiki bandembaro banje to bonchulia bandembaro banje tigo kore bintu binde binga kyura bakorere kyura kora basa mate na butoko teba bandembari bagotewa na bali kibesa baba sai ko musae akolo bonchulia tabati training kwa vera so bonchuli okaitena nyale gweta no manya biasara na jagite biasara ntaranyo okay so na jagite biasara ndo youth ndo mumuromoke na bikolire emyaka yonzi na atenta nyakonyora sara okay I'm proud to say kan na mukoli pitende na kana yeke asara igonga karna iruliba kaigendu abantu abange byasara bikogwera no gutamanya nganki utata koni na de ngoja ukogoli ngoli oningo tuikansa na borobo nindi kaba obsess account to what trade officers were very trained were focused yani focus ya bebe gokonya abantu boja kebiasara okay nyumo taraja kebiasara kweu ama waida ale twakanira okay ngiyota getoko neke kakwanyalire space ningoja kuli bintu telecom okay ejina aina magilio ba chikwa ego litangani because amatekara ko chake gento ukomanya na Kenya ngo chake genteke ningoja kongoli nando ikota bango ngoja kongoli ili ngangu chikoni lituko no matter why lituko you are looking at chibaso chikonyo my karangento no nyale na no mago cheki aba bandi bakoni ibintu bibana kibako byona yakara no matter we can understand what I call market situation timadingana kinda kore kusi okay aba sain kagete no never wakoro bonchu limba okora large scale bara akoro bobo no like market situation market situation yito ko beke bintu byao okay kuyibanga alright kayiko ba nando buyabona twabere digital okay digital in the sense even tebinge bono abantu bakora through internet okay bora tukwa naiga amuraba ke bakora IT abanyita America boki twari korara bakora biasara bakora banya biasara bakora biasara ali bona iga right yes to make a training in a very technique because all this three rasa moga ndabis na bakora bisi so long as go what internet okay go what internet wo okay so ego ndokere kanene no kwa uli bagelio dio ko mugabana o direct resources o direct training because abantu ba IT na wono iga obuge mu bw'abantu bakikomenya bukiko ba IT okay okay bona igo montako oregento o pick ibintata ere kure supermarket ere lumai tere kwa ndara omonto nara kwa deliveries omonto nara set system here yoko living na rungwa kanwale so as we move that again nekena abantu to be prepared cover trend right and to be prepared onyo gosomigu so karabi no gotebu to be so siere okay onyo no mulemi watenge bituma chago pika kuruchita liki 10 tisime kuruchita liki 10 te otumika chita liki 5 okay alright igo ni chingira chingia chobole miaba bara igeligwe inde bakoro bole yes yeah okay tikankobolie ekera wante to kwandenga neyo onyolenga ntobwate chi factory chinde chiaro sikubega chichibukato chinde chira chikotebu chemesie nini chigware chinde chiatebetuguna abantu baranze melimbara konyeka
nonya abande amagena kale sobosi bakoya kunya tomba no guchize kya mumbu korengana naye nkiro cyo gukora system y'igi factory no n'iki warekyo egera abantu bensemeri bakonyeke tiango tebiga nyasa ko twali bageri ankobega bana njesa mugirango ndwete eware ndwate eware eli etoyo tumia award other chemicals toros plates right kisani for export ine nyale kana obu yestima yachikire nomate wakora ibintu ebyonse especially a factory eware you need a three-phase transformer to bwate bon all right obule motivo ko bara stokonyora na tokonyora obule endo kere kana nenkeringa twigore birengere libito twanchira nengati tokonyara byonsi ostwanchira ntiga abantu barusiko baje batubwatesi obutaka bukaye kuresi nyumba yetu akara Oyongo konyali bageriga e factory network echiwale tokobeka kugira mesi factory ya chakire ya commissioned ne prime minister Raila Kralingusi yes igondi ngere tenga ne haga chujete kuyaga yanye Oyongo koba yine na koru ninda te university bogirango yale ngororo na chagete ule mutali obwane ule munewe county government ya Rwete yes tenye na chagete ya chagete ali ngaja nkanyora ngegende twashaka kuwaga okay but even neke ga goika intuteka twegene nga ngonyara okay twegene nga tunyare ketu gena tunyare ndo yonga igene na nyare ko bega na transpitege nego ega situ hojimuto biamono kigimatikanso mechese message nyinge che ikirega iganda tema guchike yake Samuel Omenta kurwa Kitutu North, if they will not sit down and settle their differences between them, it will result to leadership of blames like serikali ya Uhuru na Ruto. Oyo igakurwa Samuel Omenta nero tebire nganeyo. Adaba hai Geoffrey Ondabu kurwa Suneka Manson atashinda. Biamono kigima. Oyo ndenale gaiga nere nigawateba hai mheshimiwa, I know you are able na utapita asubuhi. You are a real man. We have asanto kurwa senseme kurwa etago timati abangege seba kurwa enseme lyo kurwa ya sauti mugirango bolio mogambi buna naki ensemo yebichana tarakwanira kaite kwanira boniga notoko bolio ombongi kurwa bonchali ateba Oyongo mentomokia si campaign chao na sugoncho kanana nalege go tebera kurwa boda man tigango daliriga hika good evening omwano yo nalike ikare tell Manson Oyongo sisi boda we are behind him to akanire oliabweji segi PPP Oyongo tosha akuruku boda man biamano kigima wonderful governor accidentally politically and financially age better wisdom qualified mambo ya better known manganari wakwa na abunta kwa nesempeo igona aranya begira nsemo inchengo kwa mausakuru bubasi my advice to mheshimiwa I think he has well positioned to take over from Governor Ngwai before the sprouting of Simba, so mheshimiwa should have moved with speed na angejoin ato bure ama Simba for Senate for him to remain relevant, but now I can't lie to him apa hebinto bya beire ebikongu asore birengel bya imbirina ande ake korane binto bya okongeira ake ni Dominic Motalikurwa bo mukora iyabe Oyongo tosha biamono kigima SMS yao oyondege akurwa Danvers Miruka kurwa Nyamataro Oyongo naisaine koba governor na inde oyonomora ibwekene tabuati bulimo bonde bwenshi ebiyuni birengere bya Danvers Miruka na batebire emakroba yabono oyondaga teba Amdavin kurwa Nyamondo hakuna kitu amefanya hapa asese mjiskulo jiskuru yes na varigete tunateseka maji barabara ni mbaya na kama anataka kura afanye revision litangani nkaite ine singa kiri kwa korete kira boni gatuli murai eboni gatuli murai ni Brayo aligete ibere ni Elijah kurwa Bobasi mheshimiwa, have you been to Nyamache, and if yes, how is your plan
for us kama ababasi, because you are heard but not seen in the ground. Kiora mwereneria kwa nini kanya maji na kirororo. Yes. Nkioro jo mucha ndor noro ikegera gotebona igokuywe kana kinturaro kanoro. Na kigwe kana nyitimba dibantu. Ona bukuywe kana bosa na mheshimiwa Oyongo naro lakini mbaraka rora one on one oba kwanire face to face. Na kirororo. Na ni mucha ndo kibabwate. Kole ngano nyogwa ikiroro. Okay, nyamaje even they very common ones. All right? Town ende yonsi. Mucha ndo wateritani na maji. Okay. Oyo kabere chipara baweta in roadsi chiringia. Kwenda korosi. Yes. Okay. Tigatora ndambuto Ndizi TV tebi Oyongo takumoyo agendere busyo ata win agende ikopoa. I asked them about vita ensemo ya Nyamuronga agakana ni celeb Nyatayo kurua ensemo ya Ganchi abalikete mheshimiwa sema ukweli ulipatia ndemo Nkirimadiki community PHT ya Kitutu 20 million ndio alifanya akaepa Ken from Kitutu cha Chenos timatinki amineti kukwana igokera kolika igona nkiki kwaete nde mogo seninki yechi milioni emerongevere tinda manya timati SMS yaona kikwanyelika ikobwate kana nengane iyo endene renga etolika na Isaiah ndiye kigurwa Kitutu cha Chenos. After 2017 election mheshimiwa Oyongo is the only person alirudi kuambia watu asanti after ameshindwa. Oyongo is the next governor kolende ngane kwalika uchanzia 20 million nero ntabu atane niki ya minute omurai no Oyongo hapa bobasi but agents ndio hapa awateba ndio hakuna huko yakuru kwa units awateba tuko nyuma yako ya kigima mheshimiwa ayenomya twakoire okoboko kurwa boikanga marongo Geoffrey Omobo biamono Geoffrey yasokoria television ya Ndizi TV na boigo kuri SMS ya ugo chagaiga denso kutoka Nyanchua salimia Mr. Oyongo mwambie energize campaign abe kumuri roast campaign chaye we give him the votes, he is a good leader akuje Nyanchua. Ask mheshimiwa about Obomo wa Gusii, why can't he sit with other leaders of Gusii talk and form a big party that we shall rally behind as the Omogusii bagalio kobera ase KNC ningitata chiramo no Mugusi tutwale kiame kemo elitogendere bosi mnakolengana oyaboliriga eneri boli aboliriga na nche nakina atakete KNC kebe kiama kimogusi na nigende ditukodi amna tokando jimoto nebe kiama kimogusi mnatwaja kirega elma tekere ndinyansi wecha kuna monto yomo abandi bamanya kosoro bwana itule ngakiye campaign tiwenya bataba ngabantu ninjukenzi akara abantu bakiri bimabinda but no mate ensase kutaka mayuka bwata kurwa samo yamanya kuranda nigene ta kensi ne chevensa sio muksi. Okay. Lakini onyana boyko chinga kitu alenge senga ki afford people obusina bange barengo ngakine we atena uzi barengamo ngia tokonyete kende kurengana naye. Okay, ngia tobomo mbwa tobomo ngosikumule. All right. Namba ibere ngakeli kero mwakanya chale ngeche party leader nkwantwa ngene rio yelimu na neje gasema ndokonyara bale nkosi biasa but twarule gabo tule bono ya twabagi kanire se byama ao tinde ko bekoro ni makosa sometime ukangambia okaragara koni kama bakimwa kolisho kakini aye kero ko boli orojenga mbuyo lengreti ndo kolegentekia. Okay. Nyasa naba ngete omusenjera ya na kitocho kumenya uchiwo tumuto. Okay. Tawo tutiga. Nigene tenga enjende kensi na nije patulira kensi. Kensi nebe epatio musi uchimuto. Okay. Honorable Oyongo, I know you are a successful businessman. Why is it a problem for Gusii leaders not investing in Kisii County? Ayengwate banubwate resources nubwate chikampani chinyinge. Ngiko ya rota invested se county ya Kisii onye kubwato kwegena ne county ya Kisii. Ebi ndokoni tiro utumeka Gusii. Nkeka wa Gusii bateko tumeka. Like personal protective equipment. Okay. For industrial use. Ebi kutumeka sinye gitari gose birabechi safety shoes
full face masks, hand gloves for industrial use, various types of hand gloves. Spray shoots, chiko na flower farms. Right. Even to talk on earmuffs, chiko tumweza factories ediyo helmets, chiko tumekasa factory. Lakini uraseti factory yuange usiga produce binte bio. Jengo na factory. Igon specialized. Nomad nagna watenga weka or specialized field till manyete. What knowledge advantage. Right? On a factory yanko factory yanko ni nale give him to awendo so ensure. Kone nale nge mumias. Kone nale nge moron. Kone nale nge chemeri. Oyo gentaligere tienkeli gentaligete ko boli akuru Dr. Kena. Gentaligete ko boli nankeli na balimo ko bolia ekerugeke nona ai specifically yae no bwate kwegena ne county ya Kisii onye to ko university yae bwe ko monyene na kyura yese county ya Kisii neba ne gento kende kingao otige byo gokora na kyura jiko koleta bantu ba university onyaye no matter Kisii igere service industry. Okay. Service industry Kisii. Kisii service industry amenity hotels. Right? Buildings. Okay. Hotels no legally bona ega. We have more hotels in Kisii, we have more drinking places in Kisii. Alright. Yes. So you almost ndumenda kwa karere ego. No provide a better environment. Ya bantu abakore byasare biga. Mbaya maache. Water ever supplied. Provide infrastructure, sewage drainage evengia. Where storm rain ever improved. Remove garbage, which I've said I'll remove. Okay? Then I will improve business and environment. Chiaposongo. Now and border, I've talked to them that I will put a system first in, first out. Ori kestechiri tangani nero kuiro magano chichire. Oyonda aganye. Oyonde aganye. Tuwakonya komyoka ni town. Nkobe gawana, abisi gawana to yurusie town to yerochi kali rogali seri bagabwo mu account wole. Tie bagali toke ga abantu akole byasa. But enda to promise mu si town nebe endabu. Alright. Na ende abantu ba border. Nindo ikwes chiao ba uchi wakandi chikoba chisingi 90 shillings. 90 shillings umutinyo silituko. Mutinyo. Boni gangate bwako na shillings 300. Yungorusi. Orusi 300 bwe kachiri shillings emerango kyanda. Ikinechi nyinge and it's not fair. Akiyo kana rajibe so ko remere muri ndo. Yani omondo botabana cyo turagire kegoso. Ere ka kurunke no ndeka kurunke njisa ni trendo cyo ko remere. Kuna take advantage of boda. That what man. Yani that's what you call is target. Okay. For revenue. Abantu mbabonde kwa cyo sinyinge. Ko omondo boda cyo serenga kanyora litu. Toko irachi besa maximum mondo boda para kanya lituko. Nyo nege sinel fayamo. Italia tado target go tax. Hapana. Bantu baro bakora kanya rachi sinyinge. Na wutu rwende kuli pakane. Batu mondo boda chibesa kanya ne chinge. Na endeli tangani awatu wakomo enjera ko chibesa chelo. Okay. Mondo boda. Ichena kole biasara. Obo kama Chak kutobogo lintu. But ndiyo kumkelinga. Akera ko ile roni ya 130 120. Kule pigi. Akara wekora wakana. Utwe wakana 270. Na pigi ya gotiri. Ando ile yende. Yani ngende basongo bata nga fisa cycle of what? Poverty. Kwenye gonjo kana liyo. I must break that. Okay. Ngeno jo okora. Ngobeka chibe se fund. Asa wantu wa pota. Pateri wakana interest kini bairani. So we break that cycle. Yo wakana chibe se wakana chi nyinge na ndo tigaro mutaka epiki yakwa na era chi nkurujia rogota akini atigire tasalingi. So we need to break that cycle. The only way you can break a cycle here you are poor because you are poor. Okay. Biamano tigangi so mechi SMS tira ne chi nyinge sana. Honorable Oyongo, welcome to our home TV. Number 1.
Hon Oyongo, I come from Bomachoge. Let me assure you that votes from those constituencies don't count. Kabere gubernatorial candidates are working as a team, i.e. governor, senator, and women rep. But you are alone. Might that be the reason as to why Ndemo left you? Thank you. There's no team. A governor will be elected to come and form a government, executive government in Kisii County. A co-lead, have appointed ministers. A senator will go to Nairobi. Women rep will go to Nairobi. They're not coming to work in Kisii County. So where is the team? Lakini mbaibuatra ndia soko kora ndi campaign boniga. You see, kubuatra that's theory. What do you mean? What I mean is theory is because a governor, you are coming to work in Nairobi and you will be elected on your character, not because you are a group. We are going to elect a governor on his character, on his ability. Omo governor yochoro governor ya Kisii, esenencho nanyare kolende ni boyomukusi. Okay. Tayo yuko kuchorunga na wate senator. Tayo yuko na wate women rep. Okay, biamana kiguma. Timanyeti abantu bankorect. Ni ngene tengo mugabantu gochora Kisii yetu. No muntu yuko colleagues bino mugabana we county yetu. Tayo kenyora max ngoto ile women rep. Koro women rep pero ya ina rekogenda. National Assembly achoko registration. Okay. A senator akoenda Nairobi. Achiko wene kichibesa cha chile se county. Tiango tevi. Na makosa again. Correct mugaba na senator kuripatia ya. Inchi kolengana na ingi mujado nori. Bona kecho ko oversight. Governor bana repatia ya. Lakini kilo modra madara chia chiga sia ya okora. Chichi bana sponsor party same party. Na kecho we expose your brother. Okunoga tebanga tutageti bantu bakerwe chikura kurukia meke mogotimbo getimba ati senator. Sasa want to write a senator. Lakini opinion yao ne ina tutageti bantu bakerwe kurukia 6 piece gotimbo kai. Hapana. Especially someone to kuboli mu governor no kuboli wa senator. Tigawa kuruki party chinga. Yeah. Ekora no maite again to what is accountability. For example, I want to give you example here. Not I mean it. Moja oro montu kule patia yamu. But like I'm nige pati lita ya KNC. Na cha uli governor. Na ande nimbate senator kule KNC. Na kajo kumsupervise as a KNC pati leader. Kajo nkiara akwana about it. No kagrete kupate kana no gocho rukurusi kiame kemo Ekeumbu governor obono no mo senator obono. Na kiande yake kirete bintu bitali biya kwikira sibire. Kima tinga bintu bibire biya usitibiri biya. Batinga ndamateba eyu nawe korito bwamate wagera takuligereri omyeme maiso. Okay. Tigankoboriga. Tidime tingi otebra no nyobo iboro asif toro jigo semborogo se. Toro jibo bemborogo de county ya Kisii. Tigamatebi. Tiga mangana abantu bakwana isikoga. Abantu bakwana isikoga iga. Karai kuna no mupira. No maitenga bana ndo wako mupira. Ayambosa. Toma tu waka mupira. Akeka ulia. Nango goli tenyeti. Lakini rende aba senator babiri. Chris Obure na Samongeri. Yes. Kolengana naye. Mba kolete kasi abuyo kuligererie mangane county no nicho basenjera chigo tumeka buya. No maite. Kera bonsi bono kubuli baro bugabana. Tinda nyara data na tu wako se bakole to biya. Tende tuko ande no maite naiba makosa nje watatu bakoleta. Akora ko. Mheshimiwa okoroka no gochesa cautiously tutadiko kuna montonde nkiye kwara. No maite. Tutadiko kuna babande bakurwa ndekero kwike tutadiko kuna onde bobe nkiye kwara. No ndigerega. Tende yote ka advantage na ma opponent mbataki ngalinde ndore kana nje ndomuya. Ya. Nimba sigete. Bani ngwanzi ngo batenga kiyabo ya eri. Tiapana liva.
Biamono kigima. Hello Ndizi TV, ni Erion Eriko Nguri kurwa Kigogi. Mbona alianza campaign sana hapa kwetu karibu kila siku tangu ndemo amtoroke. Karo kana wacha komenta chinguru karonde ndema gotika. Bano yo ira nagotebi. Nagotebi naki. Na jake ngieke. Na kare na mubwat pananyoro uchire. Okay. Bate karachi na kanungole male kana nyata nkole. Na jake kole. Ayibwe komanyane. Igekoro kana kurumaiga nkwarengi data active gekera chire nali wachaga kolema no take rotire to montange space na gotigere ntebi if there's issues it doesn't tell you any issues kwanya rochire tamura na wana kwata makosa but you are haya maisha mutu oroche you can do better biamono kigima oyo na kiate bakoro kwesemesi ya atamire biamono kigima oyo ndaga tabana ki Oyongo tosha second governor antafute nipigie camping as from tomorrow. Jina langu ni Obadia Ukioga agokonye gukora chi campaign kigima omugambi you come make it nikutumie namba yangu nikufanyie campaign. Ni Moses kutoka Bonchari, uko strong sana. I'm Vincent Kurwa Gesonso Kobolia na Indenga. Barabara za town ni mbaya sana. Nchiko wekwa esimiti iko biko esimiti badala ya lami. Utafanya nini ili kuona zimewekwa lami vizuri? Eneli bodi ya yabo lili. Union Corabia ni Chiros. Yes. Umanye standard yeko bekwingia. Inganchere oire namba yane ongakere onto nyere team yane tokwane obomaene akoro Ezekiel Mogenda atagete enambe yunga ite kwa bayi namba liria nabo bako kwakira ndone gutaka kwirura guchomwa lia bumbia isa chetondo cyarire nabo ngwete James yana kontebyo gotoime lakini tikarati ka James. How will he take advantage of the large Kisii diaspora to develop and invest in Kisii? Oyi akoro kwa Cyprian Marubi ngate nigabo lina ask mheshimiwa what he will do to deal with corruption in Kisii County ngwakwa nekyo. I also how he has a plan to decongest Kisii town. Elietaliaye nigakuru kwa Cyprian Marubi. How will he decongest Kisii town? And then airoleyo how will he take the advantage of the large Kisii diaspora? Abantu mbalo isiko abagusiba manyete isiko nakiora abatumie eliokora na kwa develop Kisii na ko invest meyo mu Kisii na boigo iranirie igoro ya udi congest mu chiyo busongo. Okay. And again ko traffic jam na ira busongo no man. Yes. Me koretu. N'abantu tureko yanalibaga kwagenda watani yo tiyo montaete kwenda kwalibi ndekara na boda kuligia abataja bakogoli abiria ego tubanje n'abantu ba boda nga ego toka very stage yamo fast in fast out right ase boda chire turiko nyona jamoro na ndo kilo mondo nyo komnyokine passenger yae no ne komnyokine passenger yae no ri komnyokine passenger yae na chigali okay toilet street right Bosongo we got toilet street right Bosongo to yana mabaga lakini ndo muchiyo yokora no muchiriko kea na nyombe ikirange nebara Bosongo ngale troke and needed is in the trains abatoko kandi chigali no yo gutano kogoro twanja na katwana ribaga. Okay, all right. Katwana ribaga ribaga kilometer bakonyara sagweta ndubari chi city chinene history chire chinga ko bwa Bosongo but babare discipline na kibagweta you just what onyo waitireta respect ya twisike all right you akonyora say from to what is T junctions T-junctions tutakwa na asange mono na crosses okay is close and T-junctions minutinga tutakwa na libaga na ndo minutinga tulika abantu bange we say count wa control wa manage esinge je chinsa naru na nabo ri naki abantu abagusimba bari chinsa kisiko diaspora lina bwa bakuru diaspora community nekyura batumeke linde ku invest me account ya Kisii diaspora community na bantu arabaya ande banjete gusi banjete ko musi banjete ko makenya
kwata bali investments chiabo gaiga egende ketangani no kwa make nkora bara malemo sikende bare no wa malemo but ekana ara siri town ya busungu ya bere ndabu all right ndo si para chire chingia but I can evidence go university gaiga okay again to kere kanene na maja toke because money into our investment is in buildings. That's where they put their money. Alright? Kwa gacha real estate. Real estate. Na ibanchi to go investment. Na why target kwa gacha na go invest more. So you going to provide an enabling environment for them to get tenants barabaya by providing water, to provide security, security in the sense the roads are done well, na street chiverit. Okay. Bia mono ga hakyo mwancho morigeria chinsa ndoje cyarire tiwaita ndijide kamera ikomena no iseto igoro chi SMS kira ne chi nyinge ni soma tingokora YouTube naro ndoche mbaligete chi SMS chinde chi nyinge kigima timanye tina kingo chokora wikamuchi kongabera yonde nara bakwero ndikeirenga yani totagete gosoma message yane gaki wono two of them ganda some che achiriboni gandole naki he denso can he offer himself and teach me how to do business like him kindly. I like his ideas. I'm motivated. Pia I'm ready to campaign with him. Biamono kigima na ndiganda some ende iga oyote bayani tubata gosoma message yane agatabona irakuru kwa Josephine Morianga kurwa bonchari oyonero mugambi oganyireire n'abantu tubwate obongaini twa rolire nere orabe omugavana asi county ya Kisii erakuru kwa Josephine Marionka kurwa bonchari Manson Oyongo nere gavana ya kabiri county ya Kisii na somero bone SMS yao tochondwa ni kigima Ndizi TV bana Yesu asifiwe kabisa akuru kwa Sebastian Onsonko kurwa irianyi marani sub county agateba ere nanche korandia no nyatali omukatoliki mbiamono kigima message ye agateba na ne nchete gutarira chikanisa seito kanisa ya Catholic St Thomas Nyabikondo mbangmo ekadi bakamuboria abarigerio mogeni weziko ine Oyongo nore ange kobo mogeni weziko guchya bwese kanisa iyo ya Nyabikondo igakuru kwa Pastor Sebastian Onsongo agateba oruete bakye namba yaega timaiti namba yayo sengo kwenye linde omonyole linde mukwanenero omanyabwa sako enda sakaneti obokonyi amrianga Kirochi from Bomachoge nilikutana na kijana wa boda wakisema walikuwa na mkutano na wewe and you are wonderful man na bate biri kombia mana sokuli SMS gocha hello Ndizi TV amwesibon mokora kurobo basi Governor Oyongo is a philanthropist leader, having a smart guys like Solomon Migenda Omae, very focused and sober-minded people. Oyongo is mature, calm, composed, tactical, and factual. No adjective can describe him better. My governor from 6 a.m. 9th of August. Timbiamona sokolika go chagaiga as Ndizi TV. Tony from Kitutu Chache North, youth leader, KNC first in demo is a noted doctor. Second noted doctor na bagoteba second demo alienda peke yake ya mwisho Oyongo is a good manager Kitutu Chache North tumekubali Oyongo the second governor and we are ready to say the truth demo ali mwibia governor from Kitutu Chache North kwa kinandemo na bibirangala bya ibirego atebrigo mwishimigo Oyongo Rusia bantu balia kwa begete CDF ekero kwa lenge omubunge na bubagendrete gosarilia chikura Geoffrey Sarange kurwa Marongo dima declaim igikya na ki how true kera ntoko nyara go verify igobo no claim ikyo ntoko qualify kera ntomanyeti na ibeka whatever igontoke maiti na kikere mbiamono kigima Honorable Oyongo welcome to our home TV mbiamono kigima nyasimina soma SMS yao kale no ndali kaga no subject mbiamono I don't agree with Oyongo tuganda rangi SMS ye Ana Kiakateva, Honorable Oyongo, I know you as a successful businessman. Why is it a problem for you who see leaders to invest? Biamona Yenkwanye Kwane Rakuru Dr. Ken. I don't agree with you, Honorable Oyongo. We need value adding industries in Kisii. How are you going to support farmers, avocado, sugarcane, teas, coffee? Yeah. Igaki, Gendra. You got avocado factory. Yes. Avocado factory for us to succeed. We got two other space. Yani kemeke toko veka.
what the correct content of fat. So we need training as abantu ba agriculture. Abantu ba seedlings kile chingia. Tara avocado leons. Avocado telemate very processed. Every product which are required in terms of percentage of fat. Okay. All right? Na kwanero ye wale is value addition. Na kwanero ya matoke factory nere nyamache is value addition. Kwanero ye mesi South Mugirango is value addition. Kwanero abantu bakoni mesi mina wana alikembe msinere mengi sana. Nge gulibaga we have to manage the production of nake corn so they get good value. Okay. Tibago tutera. Okay. Nyasai wanjiri wa soiro obisi. Yes. Emiro bili mugavana bono James Onkwaya abekiri. Iguji kunyetikira njira usoji kogenderali. Nkiora akole. Noma ete serikali ya kogenderera. Project ya lengo chikogenderera. Project ya bine chumugusi. Chiwa konyo mugusi. Bikanenda na chirochi. Okay. Biamono kigima Wycliffe Ombongi Oyeko kuruatabaka Manson Oyongo Nyamweya ni governor wa Kisii County na mkaribisha sana Manson Oyongo Nyamweya tabaka stage ya bodaboda biamono tunamhitaji kabisa aikenseme hiyo Danvas Miruka agoteba daraja 2 biamono kabisa gatina some ya olitangani yana Osumba Douglas from Abomachoke brabu mheshimiwa Oyongo tosha and is our able governor biamono kigima asokoli SMS go Ndizi TV hello Ndizi TV nje Evans Mokaya omokoli obonchoria Sonko mborelio yonko ninkige kogera onde bwensi okobolia ekiroge kyokyo bugavana bako rigerelia chipigipigi batali gukwanira abanyabiasara babo Sonko abanyabiasara Sonko bakwanirande abanyabiasara babo Sonko muna bakoni biasara byabo emechando ya menene is congestion here town very congested tuwa mache abororo no matter Kisii town nare usab Kirigoris ya sabu Mabe ya sabu Sotik ya sabu abantu barongo ya sabu jimate gaso kwerendo yugis no ni hotel is they have no supermarket so we and get to improve infrastructure. Okay. We decongest the town by having organized transport system. Okay. Yes. Biamono tikansome YouTube nkego gaki na itaniro ne chinsa kole ndi tikansome singencho mwalikire chinyingi na inuni nutokorere meremo ga Ndizi TV ntogo cha komino kochubosio totige ekiara ni no motobegetega biamono Bernard Manyoni oyakoteba oyo no mugavana biamono jinkorwa YouTube ngendera gosoma Joseph Miruka please why did he abuse we as Kisii County residents during Azimio rallies in South Mugirango timadio sengwa kwa nete chinkwana chitali ngi chingia let me say that ilitandira tumekanta tatu kwana no I said it is you see people made noise and I said abaishia bakira yes na batu mekaga iga so if he was not Mugirango atia baishi surely and is going to be making noise gota but why would you use such a because it was a decent function for our president right then no more. But is that a good time to use? No. Kwa abantu bakwambara bya. Mheshimiwa. Mbandu kibako. Ntwale ko ba okay. Tamwe ndete yora tumeke kwali ko tumeka yaringe ngi yake. Tamuki maete let's be decent and let's be honest to each other. Okay. All right? Mbandu kibako. In a function where our next president is seated. And you start shouting at the readers. Okay. No apologies for that. No apologies. Okay, biamano. So what there and for live movies, may you live long. Biamano. Peter Okiro, Governor is Oyongo, be the savior of Kisii County today. His Excellency Manson Oyongo Nyamweya, Governor Kisii County 2022. Jared Ogao, biamano kigima. Mheshimiwa Oyakuru kwa menya. Mheshimiwa, I salute you sana. Appreciate you for endorsing Mheshimiwa Dr. Willie Omoyo for South Mugirango MP 2022. I wish you very success in your governorship, but count me
ose count in my vote mbia mono kigima Evans Mukaya agoteba Evans Mukaya kurwa gitare riboli ria neri government kurwa nkurwere kibese kya banyabiasara bali abake gucha ase county nga ikibese kyo kigocha kyagenda riboli rinde why most governors consider boda ngateli nkweranelya na riboli nande SMS nkwali bunkweranelya kabisa yonde nalega iko kurucha sindiwa agoteba macho gutosha mbia mono na ese karangela likyao ase magoroba ya bono mbia mono kigima mwanchu murigere bono mwishimiwa ekamereria nyerigererie otebya mbagushi bali totasoma chi SMS cyabo na bali bande totaikera kigima chi SMS ngira ntasoma tafadhali bakwanire ngo mugusigo cyaria omotebye kirenga kyao na ninki utagete kirenga kyana abakusiba mitomotagerete agenda ya nene mwezi kompate si mbega wana ya Kisii County na wake wataka kurasi michi yetu ikina kikere kirenga kiana kenene abantu baitu banyora mali onyagitali banyora mache bana baitu babe na afirengia abantu bakore biashara banyore asara ya bakore biashara se cyagwere turusi yororo se town cheto na county etebe county abantu bakuri batari wakana masoya ebe county abantu bakore biashara batari kuru masoya ebe county ase sub county ase kwerende what level abanyendite what level igasi ya 2 million shillings rabe kuna abantu kuri what levels katukuru kitenda ya 5 million yakurukwa seba sub county yeten 5 million yakunondo gwensi oromoksi erenga ya nene nigontagete otaka boke kurwa semichito mombo atesi enibonere bosongo omoksi no montoromo kongwa sakoregazi asokwirigeri ya witegana kabisa asokoriri abana babo na era munyina asokorira sebese biasara eba sama soma eba seke ese osobolimi na balimi to ndukole subsidies somoyo akromo abatesiri Oyongo pati eyeranya alikane akaranya saba kunire chinkoro chino manakere kura taretisa buya mama sana nasaba sen Bia mono kimomo heshimiwa Manson Oyongo asogoika asigete seniki Ndizi TV bia mono sokoranga antora bengencho no mugusina alasi bwengencho oroje SMS kya chinyinge abande bagoteba kolengana muno bakumaite na kurumaiga igo mugusino monge oligere hiri kuruga igali tukule lero nabo igotebire ngambia mono na inde tugwakira mbia mono asokoigwa na gocha ase Ndizi TV bono mono mwanchu murigeria tuaitani ndigide kemeronge tatu ikosengenjo naye na bokoranga omugani twabwate no mulito mugara omugani bagire mwao bali abalito nabo gusuka nonyane kerogo quality birogo binde byabagani kurusiko erinde umuchororekane bya bono mbia mono kigima so guturigeria rekero kigire chinsa isano ndigide kemeronge tatu echubutuko bwabono mbia mono kigima asogo koba namba mo so guturigeria na gotoa moyo na buigo to support inyora na boko endaria YouTube o subscribe as Ndizi TV News merobel mine to kubeka igam na bono onye musani otaro chumorobeli oyo na boko endaga ali se link eria omosugumere se group yae elinda aligererie amangana alliance omugavana oso chikobo governor kitaliki kianda onye moch kumwakira chikuro muske Manson Oyongo abaga gukwana emarokoba yabono na bere YouTube mosugumere nerarore amanyina niki oyo chikobo mugavana bono muske Manson Oyongo Nyamweya akwanire emarogoba yabono ase buri bonse watu obwaterana elio koletro morobeli oyo senchira yubikiranu Mosai James kurensemo ya kabire na voigo esbon nyamete bia mono sana na voigo bonsi bali ba Ndizi TV gwike marogoba yabono gwikana ndeli tuko linde lya Jumamosi ekarto tuko twaro morobeli onde ongabuno yoiga elio kugendera konya kwegeria na voigo korona ki abarayibali tokoleta gaiga baranyara gotosemia na voigo tumanyi birenga byabo neganka yabo ekero tuko kachikura enyoranga twakolire amauncho lyaramaya ntogendera kolera nabono togenderete kolera ngande ake twakolete obocholi botaliubia bia mono kigima wikachinga gichinde bia mono kigima incheni gonkoro kwa John Kebati.